chibai ule voin hi october ni somni pariat sangni le somni pakhat ninga ni ania mung yuwa tanga chuak military council sipai motor in zui chu mim miu le sagain township ate tumthum len maina bai ni in sipai motor pahni chia military council sipai sompanga velan thi mung yuwa tanga sagain khopui lampan sipai motor som pathum in zui chu mim miu township chunga alliance mi puiveng hem to pol sari tang kopten len mainin tumthuman baya sipai motor pathum chevekin military council sipai sompanga velan thi thu mimmiu black eagle defense force tenena tanga ria tani mimmiu township black eagle defense force mmu ta kai hruaya hian mimmiu defense force mimmiu lining strike people defense force mimmiu mmpdf miao township mi puiveng to pol le security cdsom miao special people defense force mspdf Ghost Team Ranger, Mimmu, GTR, Alliance Brother Group sari tani in nimin October ni somni pasari khan tumthum len mainin an baya military council sipai motor pathum chevekin sipai sompanga velan thi thu Black Eagle Defense Force MMU 10 thu chuan siamani Sagaing region police motor inzui boma bai ani Sagaing region Dipeyin township mung yuwa le pateng inkar kong pui chi kain kho chimlama mung yuwa tanga chuak military council hnuaya police te motor in sui chu october somni paruk tlai lamdar level khan boma bai ania firfiang military council hnuaya police te motor pathum in zui chu 222 pol le alliance group tang kopten bom som pariata bain police motor pahni a chevek ti ria tani 222 member pakha soidanin anni chu salin chi township atangin mung yuwa laman kala kainin kong laka lo changin anron thlen chuan landmine sompariat tipokin kan lo baya police motor pathum jinga ama saber chu him mana motor pahniaro a chen he khop mai he hmun atang hian an suak thei to lo motor pahnina a hian buddhist pui thiam po tel nin an soya ma se kan la fin fia thei lo tina soi dimo so in kana a firfiak sipai an thinwal kaya state dimo so township a october ni somni paruk tlai lam khan sipai motor inzui chu bom kam hanga bai ania firfiak sipai som ai tlem lo an thi thu KNDF lamin thu chuan siama KNDF lam chuan tlailama dimo so le phiu so township lamaron lut firfiak sipai motor inzui chu dimo so township thuili li ba khuale ngwe tang khothar inkara kareni sipai tangrual ten ra pu bom mangan bai thu le chu inkana chuan firfiak sipai som ai tlem lo an thi ba ka sipai motor pani chu chen he leya kareni tangrual polama tuma hliamanam lo thu pon tar lang ani military council sipai ta chu dimoso te town le cheya to pathian lim omna bulvel anin kula silai lian heavy weapon le silai pang ngai mangin khomiten kap thina chuti lain dimoso khachunga sipai thlo theina thlok kwal thin ti KNDF polian soiboka tun ha hian military council sipai ta chu phekhong mobe dimoso phuyuso tangsipate operation ngor takinan kalpuya mobile dimo sochu abika habitumin anbeile zualani kantabulama thuboy an fia turakal police te bomkama bayan niya station officer telin police pathuman hliam Sagaing region Kambulu district Kambulu township yidwe khuwa thuboy an fia turakal police te chu october ni somni pasari jinglam khan konglaka ra pu bom hanga bai tokin police pathum chon hliam na leti than kong tol chumi ten hena tanga sia tani tol chumi pakhat chuan yidwe kholama nizan lam khan tol thana thleng ti report oma chu en fia turan kal kong laka police ta chu len mine manga bai an tok ta ni tina soi chu tianga ben tona chuan station officer telin police pathum chu bom siper dongin mungyua damdoi ina october ni somni pasari chonulam khan da alu anni chindun luya sipaite re sonphur longchu lambunaka ani Sagaing region chindun luya sipaite re sonphura chau long pathum chu october ni somni paruk jinglam khan tual chung PDF tangrual ten kapin sipai hliaman amnual thu chang u PDF ten thu chuan siama mongyua along mindong long cholna tanga ron chuak chau sipai long pathum chu chindun luidung mun riat vela tanga bai an nia chang u PDF polami pakhat chuan chang u PDF lampoin Sagaing region chunga alliance honen thok chuakin kan kapa military council sipaite atop thlengin kan do zel don ani tina soi chu in kana chuan
chang u kanile mung yuwa khua PDF tetelin pol pathum tang rualan nia firfiak sipai lama in hliam an nual ang bokin PDF lama po pahnen hliam ani October ni somni pasari jing lampo khan mung yuwa le mandale kong mun nia sipai motor in zui chu mimiu PDF miang PDF le mimiu le si pyo che pol telin Alliance Pol rukten bom tipuakin sipai an thinual thu hriatani mi pui veng him tu mi pui sipai PDF 10 itan puina an mamo kan sia thau angin classic ain herle to a tlangkaram noyaram mu mi pui sipai PDF kalete an mulum zo to lawa thomnalum le puanlum an mamo hle ani chu wangin ramle mi pui ta na mani nuna tha param mu pasal tha te hi mi pui te ta pen chuak an ni angin mi pui te tan puinan mamo let vea an mamo na te hriat thiam saka tan pui sam turin kan rondil sake tan puina pethei te tan anhuaya phone number ate hian contact mai turania puanlum le in thum lumna tur second hand poni se pek theya PDF kaleten itan puina thlirin an lo ngak renge sipai nu puiten tan chuak tan ta military council hnuaya sipai te mi pui thazar hnuaya sahimna zonga tlan chuak anom mai ba ka an nu pui te po sipai ke matangin an tlan chuak nual to ti mi pui sipai people social ten an soi pona chua po an phal lawa thil lei pon phal lo zel tang ang main pona chuan phal lawa human right an palzuna satawangin an tlan chuak hlomani hmel sipai kem than khata chuan ni khat chungin mi som chuang an tlan chuak tin an soi kem chung anu hote tun huna hian huaisen taka tlan chuak ngam zel turin an fuya ma se har sana tok tan pui ngai le soipui du nei te tan mi pui sipai te nu pui pol P2 setta janimia page kal tlangin minron beru tin an soibok mi pui sipai tele mi pui sipai nu pui pol te hi dan lawa thone na latu military council daudala CDM zoma mi pui thazar hnuai lu sipai tele an nu pui te tan pui theina ata na din ni in kartin an tan soi ho na hun po an nei thin ani tun din huna hian Myanmar Rama Military Council sipai tena dan lawa thune in an pong lak daudalna Spring Revolution hi thlakua vel ani to a heti chung hian ram chung buaina mai ba ka eizon na te social life te mi pui hisel na en kol na konga te atlaniam to hlea chu ba ka Military Council hnuai tanga mi pui lama tang sipai tlan chuak ni tin an pung zel ti a mu thei ani rengun khayan khuwa check gate bompuakin sipai pani thiin panian hliam rengun region khayan township depo konga check gate nimin October ni somni pasari jinglam dar sari lem ni somli wel khan bom pania puaka sipai pani thiin panian hliam thu khayan channel chuan khetten media a hriat tirani tol chumi pakha chuan jinglama bom puaka sipai panian thia panian hliam boka omzia chu sipai ui chau pakhat le police ui chau pakhat an thia sipai ui chau pakhat le police ui chau pakhat an hliam bok ti na ni sipai ui chau thita chu reng nei ania ma se engreng chi ange ani ka thelo hliam pani jinga pakhat chu angai tom hlea ake tananga yan ti in ka hria ti na soi chu bom puwa zo hnu chuan firfiak sipai ten civil mi somvel chu an kut phuar sakin mi pani chu handcuff manga manin an hruai vek ti hria tani Town Duan Chia Ong To Veng number 2 Administration Officer sipai pakhata thi Magoi Region Town Duan Chi Khua Ong To Veng number ni na Administration Officer duty sipai pakhat chu October ni somni pasari jinglam khan thia mu ani thu office bulami tenan soi Administration Office bula bi pakhat chuan sipai thita ming chuan soilo zanlama innualina muwa jinglama thotak lawa chuan athi ti hria tania office chunga hian zantin sipai panga rukvel anom ji ani te na soi chu sipai thita chu tun hnaya covid vaccine lak thu po hria tania health worker pakhat ming tarlan lo chuan town duan chi damdo in om township health department athok mai se pakhat po September ni som pasari khan covid vaccine la a hnu loka dam lovin damdo in ada luan i hnuwa thi zui ngal chu chanchin po chu military council lamin soi chuak lo turin a khuak khirani ti na soi Town Duan Chi Township Health Department Rikota COVID vaccine lak zo hnuwa thi mi pahnian am to a chu ai po in an tam thei bokani ti in a soibel bok September thachung po khan Ong To Veng number 2 a office a firfiak sipai zuruin mi pakhat alo soi salum to bokani chau padawnga dalan sual tak vai ni ka pin an that
Mandalay region Chowpadang township a October ni somni paruk tlai lam khan Fairfield Military Council nena report petu dalan pakhat chu Brotherhood Alliance Gorilla Poli tangkop tenan thatti in Chowpadang 12 urban Gorilla Pol tenena tanga sia tania nimin tlai lamdar thum le achan vevel khan Military Council report petu dalan hol taknia sia thil hlaya chu Chowpadang 12 urban Gorilla Pol Minchian 21 urban Gorilla Pol Taunta TTA urban Gorilla Pol le Mahlai UGFM group tangkop ten silain an kaplum tenan soi he dalan thil hlaya hian CDM zirti tu ten sikula le khapoi mo ten halti in amantir thina amantir zinga hian naw thlasom mi pom CDM zirti tu nu pakhat potel Military Council tenen in kopin khochung thalai te chu kongsang sangin buaina thlen thina wangin kanching felta ni he dalan hi kan kala hian chempui kenga tlan chuwa wangin Brotherhood Alliance Gorillas Poli tangkop ten silai pani in voi somni vel kan kap ti ina soibok Chowpadang township a tun hnaya bompua wangin administrator pakhata thi Chowpadang township a October ni som pathuma tanga ni somni paruk thleng khan bompuak le in kana thleng de uranga chuta chuan kholal pakhat po athi tel thu ria tani October ni somni paruk zanlam khan GPU kholal chu a chen ena omlain silaya ka nia athi zui ngal thu GPU kong khochung mi tenan soi khochung mi pakhat chuan karen siam tura local kan ni ti inan in soya ani aron chuak chu kotkaya tangin silainan lokam ngala athingal bokani ti na soi chutiang bokin October ni somni pali po khan kabate kholal utang oya chu silai ka nia athi le thilo chu riat chian ala nilo Taunta khua riat puina le khala tu mi pani ten kholal an kap Mandalay region Taunta township khochaklam changsong khua nimen October ni somni pasari jinglam khan riat puina le khalak tum mi pani ten kholal chu silayan ka thu ria tani khochaklam changsong kholal ummat tina ina tu ti sialo mi papani chu riat puina le khala an omlain kholal chu silayan ka thu tol chung mi ten an soya tol chung mi pakhat chuan jinglam dar sri velaniang lal ina mi pahnian ron kala riat puina le kha an lak du thu soin in chung an luta kholal le mi pahni ten in biak lain atel velo chu omson ro uti in kholal chuan kapta ni tina soi kholal ummat tina chu silai kana hliama wangin ngai tu omani thu le damdoi in lamada lu ngalani ti riatani rualin sipaile police lam thanem tak anron thok chuak ngal ti po riatani Nepiro a Military Council ruat in zalal ka hlum ani Nepiro Bombatiri township Jikung kholom Tayawan khobula Military Council taruat in zalal uthi awang chu October ni somni paruk tlai lam dar nga vel khan ka hlumani thu tol chungmi te hena tanga ria tani tol chungmi pakhat chuan an ka hlum tak chu Military Council ruat in zalal uthi awania tlai lam thim don khan baikin chi tang kan kholama tanga Jikong lamaron hona konga ka hlumani voili ka ania amuna thingal tina soi in zalal uthi awahi Military Council sipai tenen anin nelin anin kom tam hlea khochunga thalai te an thlak reng ba ka report pe in dalan na tho thu tol chung mi pakhat chuan a soi ani tun hna hian Nepiro lama in kana le in thana chuak ve de uranga chung zinga chuan Military Council sipai tele thlop tu te an tel de urang ti ria tani sipai thunai na do dal tu te manan ni lai tlan chuak te chu kaplum turin battalion somni pani in ordara chua Karen state ba an khua sipai thunai na do dal na konga telte report angaman an ni lai tlan chua tum tele min bailet tu te chu kaplum zel turin Fairfield Military Council battalion somni pani chuan October ni somni pasari khan ordara chuani in Military Council lam hnai tak ne na tanga sia tani Fairfield Military Council chuan CDM staff te activist te kongzona tel tele thilti sual nei lo thon lu ta wanga tlan sia ta chu engma action lak an ni lawanga thataka welcome an ni zo kang ti in ramchung sipai lam media le chanchin bu ten thu chua siam ma se anhuai lama thok sipai te zinga tharum thona manga chunjom zel turin in kai hruaina ron chuak thung ani Military Council sipai te nena in nim nai tak pakhat chuan sipai dodal na konga tel tu po manan ni laya tlan chua tum te chu an tlan chua laya ka hlum ngal turani tia thu pe kania chu wangin an mu apiang chu PDF tin an mana
Military Council hi herin thayan ni lo thu ka soi du ani ti in a soi khovela thunei na lak na chu omjanei taka action lak ani tur thu UN Security Council in a soi khovela thunei na pong lak na chu in kai chon thai nan na angania omjanei taka dang chat tur le action la thai tura malaka ngai thu UN Security Council a October ni somni paru khan Antonio Guterres UN Secretary General chuan a soya Sudan rama sipain thunei na anlak chungchang soi ho turin ram sompanga telna tur chu Security Council in arwa mana Sudan ram mi puite chuan democracy manga inthak danglam na le mason na nei tumin andu na chu chiang takin anlan tir to a thotan nia Sudan sipai ten thunei na an pong lak chu adem thu le tute po in sumna na ya thil kalpui jok zel turin Antonio Guterres chuan a soilang boka Myanmar rama sipai ten thunei na an lak nuwa rampani thuma sipai lamin thunei na an ron lak vele taka chuan UN Security Council chuan an hnung bera thunei na lak na Sudan ram chungchang chu October ni somni pasari khan in khar khepa soihawania chuta chuan engtia hmalak chi nge ti chungchanga US le khotlang lam ram tangai dan le China Russia ram tangai dan chu a in person tlat ti hria tani America in Asian hena US dollar maktaduaiza tanpuina peka tumthu Joe Biden an asoi America chuan Asian nena in thlunzom na le tho ho na nei belzela nei theinan Asian chu dollar maktaduaiza tanpuina pek tur thu America President Joe Biden chuan October ni somni parukhan ati chiang to a Asian hroitu tenen October ni somni parukhan online meeting an nei na Joe Biden chuan apuang chuak ani chu kumlikal to ata US President le Asian hroitu te in biakna ma saber ani Joe Biden chuan kumzabi tam takkal ta a kan himna in hriat puina kan ham thana tur lungphum pakhat zalen le langtlang Indo-Pacific mun siam chu tho ho lo theilawangai thu President Joe Biden chuan a soilang boka US in Asian nena tanpuina pek chu ram chunga ran en kolna khochin danglam le har sana thleng dangte chinfel theina na ruwa manani thu President chuan a soya chuti rualin Joe Biden a US sarkar chuan China chanle nan Asian ram tanen tho ho na thajok na yatum ni inalanga tun hnai lok po khan Vice President Kamala Harris le Defense Minister Lloyd Austin te po Southeast Asia ram sangsanga anlo jin kwal to bok ani maupi na Military Council report peturu kolmi papakhat chu temin le ya pol tenan chingfel Iyawari region maupin khopuya October ni somni parukzan khan Military Council report peturu kolmi papakhat chu temin le ya pol ten an chingfel ti hria tani veng somna kong number som kong kila ar sahem min zuar pa a PDF te chanchin chuiru tu Military Council report peturu kol nia hriatlar seinkala chu zandar sril achan vevel khan silaya nai chil taka voi khatka ni in chinfelani ti in temin le dia pol hroi tu bolet way an DVB ashil ani kha hmuna khan ar sahem min zuar anga omin Military Council te report apethina ama wanga man tok anam nual to achan chin chiang taka kan hrian hnuwa da tha kan ni nidanga po dalante kana thian fai zelang ti in a soi temin le dia polten dalan an then fai hnu hian mun himlama anin saseng wata Military Council te po thleng ve ngal watin kong andang chata in rosana satak chungin checking an nei ti hria tani maupin khopuya hian sipaiten thunoi nan ponglak hnu October thakha chungin Military Council report peturu kol mi pani chinfel anlo ni to ani Mandalaya LGBT thujiak tu writer ma so han noi chu sipaiten rap thlak takin an ngai sa Mandalay kong number somsari pali thler number pariya le poka inkar upo to building om thujiak tu maichia inlet LGBT ma so han noi ui chu September ni rukhan a chena ina afir fiak sipaiten lu chilen an mana Mandalay kulchung indomna interrogation muna amai chu chemte azai tuisawalai ake silai fonga sole wer sui manga vuak te tokin arab thlak thei angbera ngai sakani thu ma so han noi ui chuan kheten media hril ani chuan jela rap thlak jok chu kulchung indop na hmuna nia minman ni September ni rukatangin ni ni chung chu min ngai sa chemin min zaya tuisa in min laya ka ke ni se silai fongin min sowaka
wer sui pathum level sualin min vaboka min dopa chu mai du tok lovin operation in a felvek to MT in ka privacy lai te min en saka chuti rualin voi tam tak ka bianga min ben ba ka an ke in min tlo sok sok boka ka mai chun tuam tlata ka taksa po cha theilo turin tep mangin min char bet boka min soi sa ni tina soi ma so haun noi chu firfiak sipaiten KIA a sipaiten nga nei tin an mana u bo jela po mi pathom no hak lui tirin nui zat takin an omtir bok ani chuan politics khesa thu boy kan ma chon lain indopna police station le jail chunga kaini LGBT transgender mai chia in let to te chu jail chunga har sana chi rang rang paltang anga ya Mandalay u bo jail kan thlen chuan mai chomna bik wata min dalovin mi pathom no min hak lui tira mi pazinga min om tira chu ba ka toiti in min nui zat khum bok ti in a soibel bok ani Mandalay khuwa aumita zan kota politics thu boy section zanga panga e manga thu boy nei nuwa September ni somni khan Mandalay u bo jela daluania October ni som pokot lai lam khan chua zalen ni in tuna chuan hun himlama atlan singalin athleng fel to ti sia tani Muse mo tang khobula military council motor inzui chu KIA tenan bay Senster marlam Muse township mo tang khobul pi thangsu kong puidung zo a operation nei firfiak military council sipai motor inzui chu October ni somni paruk lai lam darli pel khan Kachin Independence Army KIA brigade rukna ten lo changin an kapa darkar khatchung vel anin beiti in tual chung mi ten an soya KIA ten lo changan ka wangin military council lama thile hliaman am nual tin an soibok military council sipai te hian Muse district chu ko pansain le moko phangsain area lama force in da belzelin tual chung MNDAA kokan army te laipuyan ka thina wangin August thla tang khan in kana na satana heng in kana te hian military council sipai battalion commander deputy battalion commander telin sipai officer te thian nual to an ruang tele ral thuam thanem tak MNDAA 10 an lo khom fo to thu kokan local news a tarlan ani Mandalay transport office kota bompuakin bike akang chenual Mandalay khuwa Mahaumi township taipan kong transport department office kota October ni somni pasari chomhadar somvel khan bomopuaka hliaman rualin kong sirading bike thanem tak akan siat thu sia tani mingtaran lo mi pakhat chuan thom ring zet mai kan ria anua bike ho chu kang kai ngala mishing an hliam le hliam lo chu kan tha chiang lo kang thel motor lo thlengin mai kang chu thel ngal ti in RFA shil chu bompu ka wa hliam tua chu atlem bera mi pali vel an ni thu Mandalay khomi ten an soya bompu lai chuan transport office compound na police te chu tlan chuak ngam lovin compound chung bang ong atangin silai antin kwal lai vel thalak chu social media dar ngala chu bompuak chu bike two wheeler dana muna bike pakhata tang puak nia sia tani Kolin PDF 10 dan lawa thingphur ru motoran hal sak thu sia tani Sakai region Kolin khuwa Kolin Suebu Michina konga October ni somni panga khan dan lawa thingphur motor ke sompani nei pakhat chu Kolin township mi puibe hum to Polin October ni somni pasari khan thu chuan siama chu thingpur motor chu Kolin mi puibe hum to Pol PDF battalion khanaten anmana athing le motor chopin anhal sia sakani Kolin PDF te chuan dan lawa thingphur motor le environment te chajong thil ti te chu kandem tak zeta anchunga hremna na taklak zelani ang ti inan soibok miain khopui luna check gate PDF 10 bominan bay Magwe region miain township a October ni somni pasari jing khan miain khopui patain le mungyua kong thuambula pakhau ku lama tanga miain khopui luna check gate duty firfiak sipai pol te chu PDF 10 landmine bomb pahnia bayin military council sipai pahni in hliamna takan tur thu miain PDF 10 hena tanga ria tani he check gate a hian nidanga chuan firfiak sipai somvel an duty thina voina chuan mi pathum chawan duty ti kan ria ta wangin bomin kan bay kan hmu thai china chuan firfiak sipai pathum ji ga pahni chu leya let thalin an silai len mani chu mun ran ve an firfiak sipai te hian he gate paltlang mi puite bike le car te chu tidingin mobile phone te bungrua te chu endik sakin
NLD party tenena in kung kai thil pakhat khat an hmu chuan an man thina chu wang chuan bomin kan beita ni miain khopuya PDF 10 he check get hi July ni khat po khan remote bom hangin kan lo beitoa tun tum nen hian voi ni kan beina ni ti in PDF member pakhatin soi miain township mi puiten firfiak sipei te omna le police station bul hnaya te om lo tur le heng hmuna te hian mi puiten om thina wanga beilawan tolson le fowa wangin PDF te tan puinan sipei te hnai vaya khosa kal thin lo turin PDF te dan nge na ni Chin State Chimlam Kanpalet Township chung omral tlan te chu eile in tur an tla sam tan to hleya December thla chuan za somkwa vel an tlak sam tur thu sia tani tel hong huan hi kan in ngana berania tel hong bulte su zuarin bu fai kan lei thina chu tianga kan ei zonna kan thlak ta ka chuan lo nei hna kan thok to lawa then khat kum khat dei turan lei khol bu te chu tu na zo ti to a then khat phei chuan an nei to lo midang hne na tangin an pu ka an ei tok ani chu wangin December thla chuan za somkwa vel chu ei tur ta samin kan omang chumi hnuwa phei chuan a harsale zualang Kanpalet Township Military Council sipai tele CDF Mindat Kanpalet Pol chu July ni somni pasari jinglam khan Kanpalet Township kanan kholhom kanan khuan in ka vakawangin mipui tam takan tlan chia chungral tlan ta chen nan karai khua refugee center pakhat le sinbo khua pakhat hongin Kanpalet khua ral tlan mipui tele kanan yanse muze teng mu e khua tanga ral tlan te telin mi sangkha zanga ver anom mek thu ral tlan tan pui tu committee member pakhat ne na tanga hria tani tuna hen Kanpalet Township ral tlan te chu karai khua foundation atanga tan pui na tlem zong dongin an khosameka Kanpalet Township in kana chuak ri lo ma se eile in tur bungrua phurlu har satawangin ral tlan ten bu fai ba ka tel chi ngapi le chaukalam man ruwa an tlasam mek ti sia tani Tlangzar khua Chin National Army CNA sipai pakhat ruang hmu ani Chin State hakha le falam inkar Tlangzar khua Chin National Army CNA sipai pakhat ruang October ni somni pangajing lam khan hmu ani thu sia tani tukin jing khan khua kan lut le hloma Meteorological Office kota aruang chu kan hmu abana hliam na tak kan hmu bok sipai ten manan tha chu ni hmel lo ahliam wanga thi sena chuna sada wanga thi ani hmel ti in khua lut le pastor pakhatin soya boral ta CNA sipai hi salai hming than sanga hmingani in aruang hi Tlangzar khothlan mola chonhudar khat khan vuiliam ani October ni som pathuma tang khan falam le ha kha inkara CNA CDF CNDF tang koptele Military Council sipai te inkara inkana CNA lammi pathum le CDF lammi pakhat anlo boral to ti sia tani ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu nia ngai thatu ten zawai chunga lom thu kan soye